Ja sam pijanist Aljoša Jurinić. Mislim da sam tip osobe koji se neće okrenuti kad vidim da je neko pao na cesti. To je vjerojatno jedan od preduvjeta da se i baviš humanitarnim radom. Pa kao mali sam mislio da vatrogasci samo gase požar, ali onda kad sam došao ovdje onda sam vidio da se radi sve. Udruga Biom je organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom prirode. Imamo psa pomagača koji je s nama 7 godina. We're both from Portugal, Lisbon. I am here in exchange, studying in Zashem. We really love traveling from all Croatia, from all the coast. Tu na institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Meni je najzanimljivija stvar koju radim snimanje na mikroskopu.